araje batarasohoka mu nzu abana dore ukuntu bicara munsi y'igitanda do genda ukuraho aramu itaza kwita isakuza aramu ayikuraho nawe do turashize arwenje afite imbwa mu ntoki iyi filime je kureba imbwa iri hano vas-y Nilo et on va chercher Quentin. Kenti imbwa iri hano yitwa Kenti we mumbare ntago ari ugutukana cya Kenti umve Kenti uri hehe uri gushaka bwa kitwa Kenti Quentin dore Quentin nguyu Kenti nyine Kenti noneho abonye bazina ngitangira gukura amakanzu naga gapira Kenti ahita akurikira agapira subira inyuma gato umugabo atababona Milo hano turi mu Bufaransa Milo genda wa mukinga venez ici Milo vas-y Miracle umuntu genda wakabwa we vas-y Rebi fayo kamera bamaze kuzistara mu nyubako hose dukamera tunzinya je mu kabati abona ibikweto birimo hano ibi bikweto kumba uhagaze mu nkweto n'uyu yagera yishagarara mu nkweto yari yanarize disi wibuke kagira ubwoba batubwiye ngo ni kakera kagira ubwoba kaba karize kapapye está fuera aragiye maze gucoye itaza arongera ashyiramo yamere kugira ngo mu kanya bidasakuza aramuze tajyaho Pero ¿dónde vas con esas botas mosquetera? Izo bote wambaye wazikuye kagiye gagara muri bote z'abandi Ok, el tipo ya está en la calle. Podéis salir. inyubako uriya mugabo amaze kurenga urano mwasohoka bebi katururi bahise baza hano ¿Podemos hablar? Claro, twavugana Prefiero quedarme aquí. soy toda oídos. Te lo iba a decir antes, pero estábamos microfonados. Antes cuando estaba forzando la cerradura de esa casa y me has agarrado el culo. kare twari turi gufungura ingufuru nkora ku kibuno urankurura No te lo... hara warengereye Ningún mal rollo contigo, no es eso. njye icyo nshaka nuko umubano wanjye nawe Profesional. waguma uri wowe kazi gusa